Assalamu alaikum ардактуу замандаштар, барыңыздарга чоң салам. Бул Cover Battle көрсөтүүсү жана анын алпарчысы Жеймен Дикулов. Бүгүн сиздердин маанайыңыздарды көтөрүү максатында биз өткөнкү көрсөтүүлөрүбүздүн жыйынтыгын аныктап алабыз. Кеттик анда. Биздин өткөнкү көрсөтүүлөрүбүздүн жыйынтыгы боюнча Самат жана Перизат Дөөлөтбакова биринчи орунга ээ болду эле. Жана ошондой эле бүгүн биздин көрсөтүүбүздө дагы бир жагымдуу чыгармасы менен биздин катышуучулар менен ат салышмакчы. Billie Eilish Bad Guy аттуу чыгармасын бирге тыңдайбыз. White shirt, now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes, creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees. Why you don't say thank you or please? I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like it really rough guy. Just can't get enough guy, just all this above guy. I'm the bad side, make your mama sad side, make your girlfriend mad side, my seducer that type. I'm the bad guy. Duh. I'm the bad guy. Gold teeth, my neck, my wrist is froze. I got more eyes than it's no that guy. Don't act like you don't know that guy. So critical. Tattoos on both my sleeves. Yeah, I don't sleep. Please don't wake me. Losing my tie up so I can breathe. It ain't political. Oh no. Yeah, I'm a bad guy and a holding back guy. Come off like a man guy, always got a bad guy. Yeah, I'm the real type, keep you for the thrill side. Show you what it feels like, got an open invite. I'm the bad guy. Albatta, Samat jana Perizаттын аткаруусунда дагы бир оригиналдуу чыгарма болду десек болот. Албетте, биздин WhatsApp номерибизге добуш берип койсоңуздар болот. 0774 805 416. Ал эми бизге дагы бир экинчи Billie Eilish деп койсок болот. Сатаева Рината аттуу биздин 10 жашар кызыбыздан Billie Eilish'тин Bad Guy аттуу чыгармасын келиңиздер бирге тыңдайбыз. White shirt, now wet my blood, no sleeping, yeah, on your tip, but so scraping, look on like snow, the nose thank you, so criminal. Bruises, I move my knees for you, don't say thank you, oh please, I do what I want like snow, to my soul, so cynical. So you're a tough guy, like it's really rough guy. Just can't get enough guy, just always a bad guy. I'm the bad side, make your mom sad side, make your girlfriend mad side, but seduce you that side. I'm the bad guy. Da! I'm the bad guy. Кол чабуулар, өзгөчө таланттын эси Сатаева Рината аттуу кызыбыз өзгөчө чыгарма аткарган экен. Сөз түрдө добуш бериңиздер. Биздин WhatsApp номерибиз 0774 805 416. Жана ошондой эле бул Cover Battle'да катышам десеңиздер, биздин Telegram номерибизге дагы жазып койсоңуздар болот. 0774 805 416. Биз болсо көрсөтүүбүздү алдыга карай улантабыз. Алдыда Alexander Billie Eilish Bad Guy аттуу чыгармасы менен сиздердин назарыңыздарда болмокчу. Кол чабып, коштоп күтүп алабыз. White shirt, now red, my bloody
you know, sleeping. You're on your tippy toes, creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you or please. I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like it really rough guy. Just can't get enough guy, just always so buff guy. I'm the bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. I'm the bad guy. I like it when you take control, even if you know that you don't own me. I'll let you play the role, I'll be your animal. My mommy likes to sing along with me, but she won't sing the song. If she reads all the lyrics, she'll pity the men I know. So you're a tough guy, like it really rough guy. Just can't get enough guy, just always so buff guy. I'm the bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. I'm the bad guy. Достор, Александрдын аткаруусундагы Билли Айлиштин Bad Guy чыгармасы болду. Сөз түрдө добуш берүүнү унутпайбыз. А бизде болсо WhatsApp номерибиз 0774 805 416. Жана ошондой эле мен жогоруда айтып кеткендей, биздин cover battle'га катышсаңыздар болот. Болгону бизге Telegramга жазып койсоңуздар, биз сиздерди бул жерден чыгарганга аракет жасайбыз. Биздин Telegram номерибиз 0774 805 416. Жана ошондой эле биз алда карай улантабыз. Алдыда Looney M Bad Guy аттуу чыгармасы менен биргеликте болот. Кеттик. White shirt, now red, my bloody nose, sleeping. You're on your tippy toes, creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you or please. I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like a really rough guy. Just can't get enough guy, just always a puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make a girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. I'm the bad guy. I like it when you take control, even if you know that you don't own me. I'll let you play the role, I'll be your animal. My mommy likes to sing along with me, but she won't sing the song. If she reads all the lyrics, she'll pity the men I know. So you're a tough guy, like a really rough guy, just ain't get enough guy, just always a puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type, make your girlfriend mad type, I seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. I'm the bad guy. Duh. I'm only
good at being bad, bad. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда аткаруучуларга сөз түрдө добушуңуздарды бериңиздер. Эл таразадайт, ошондуктан сиздердин добушуңуздар менен ким биринчиликти алат, алдыда гана көрө алабыз, кийинки көрсөтүүлөрдө десек да болот. Аны эмесе биздин WhatsApp номерибизге добуш берип коебуз. 0774 805 416. Мен сиздер менен азырынча коштошомун. Кийинки көрсөтүүлөрдө көрүшкөнчө.